Salam pagi-pagi si mohuli man banta Rina senina dengan turang ibas paksa enda mari si pesika pusuta ras kita toto guna ngalokan kata di bata. Bujur Tuhan pagi-pagi enda igejapkan kami pemerendu si belin mesikel kami ngalokan katanu ngerana dageka ibas gelar Tuhan Yesus toto kami. Amin. Yesaya 44 ayat 3 si jadi bahan renungan tawari enda iogekan kami man bata. Kempak tanah si muas ku amburkan me lau. Kempak tanah si kera ku bahan lau maler. Ku kusekan me kesahku man anak-anak du ras pasu-pasungku man ke susurandu. Terjang jenda pengoketa temata ibas pagi-pagi enda desken tanah si muas. Kune muas kita kainge si darami. Ya, lau. Lali si debat. Lau si darami pangan, tapi si darami lau si banci kari erbahan jam malam karena muas tae. Nah, pernah nge si kejapkan makana kita muas secara pertenik. Gambaran muas emakap gambaran si ibas ngalaken perbeben kerah laterjeng kerah tapi ngalaken kinisran ngalaken tertekan ngalaken situasi sulit janah tuhu ibas paksa si lalit ketenangan lalit tempat-tempat dalam pulang. Bagaimana penggejapan bangsa Israel ipas paksa ia ngalakan di tanah pembuangan. Kegeluhan si dembas perbeben, kegeluhan si gejap kena tempat-tempat dauh kalau di batae. Toto si penangki la ia loken jaba pena bene pengarapan gelap arase erbahanca kegeluhan nape sangat kering. Kerah kel adi si dah karak kerah lalit semangat ibas geluhna kerah laban si breken pertumbuhan. Nah arkiti-kitikan si Tuhan ara ogenta enda tehna kai sangana si jadi mangdangi bangsana itehna kai si perlukan bangsana bagai bebas geluhna. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Itehna kai sangana si perlukan kita ter. Makana arah renungan tawari enda ipadankan Tuhan. Kempak tanah si muas ku amburkan melau. Kempak tanah si kerah ku bahan lau mana. Enda masih lakukan di bata nangdangi bangsana. Tuhan si ngamburkan lau, la siti iamburkan na. Tapi melala, gelap arah ia ngamburkan lau banci tanah si kerah mulihi mehumur, janah arah si banci turah sinuan-sinuan. Kempak tanah si kerah ibahan lau maler, gelah lau maler bereken kehidupan nangdangi sinuan-sinuan si li isa kelewat na Bagaimana perbahanan di bata? Nah, lah terjeng nandangi bangsa Israel. Tapi kubas kesusuran bangsa Israel ikatakan na kukuseken kesahku man anak-anakmu. Andiko malam kel ate dibatakan di bata rebagesna kita nadai di bata remalem na kepeken ateta. Rengasupna kita ngidah maka dibatan jamini kegeluhan ta riku rasinusumna. Makana bagi tema bas pagi-pagi eda desken tanah si muas. Kunelit penggejapan tasangana muas ke kita. Mari dahi Tuhan. Oge ke tanah ertotolah. Teklah makana iamburkan nama lau seh makana kerina si muas jadi malam kegeluhan. Tuhan si masuk-masuk geluh tawari eda. Mari ras kita toto. Bujur Tuhan, iku sekendu kesah numan kami. Kami desken tanah si muas,
Makana malam ate kami, ibas kami rembak ras kami. Perpankan kata nu eda, ibas gelar Tuhan Yesus artoto kami. Amin.